Mehmetlerim, necəsiz? Bugün bizde çok maraqlı ve çok tatlı bir taam var. Покровский пряник adlanır. Ona göre videonu ahıra kadar izleyin. Девочки, готовим сегодня покровский пряник. Это что-то феерическое. Danı dağ eləyirik və üzərinə şəkər tozu tökürük. Девочки, разогреваем кастрюлю, насыпаем сахарный песок. Şəkər tozu əriyənə qədər toxunmuruq. Əriyən kimi qarışdıra bilərik. Девочки, пока не растворится сахар, не карамелизируется, мы его не трогаем. Qaynar su, кипяток. Şəkər tozu yenə, опять сахарный песок. Bal, мед. Yağ, растительное масло. Duz, соль. Kakao. Zencefil, imbir. Tarçın. Pil, кардамон. Мускат козы, мускатный орех. Сода. Лимонная кислота, limon tuzu. Сняли с плиты, sobadan götürdük. Un katırıq, добавляем муку. Тесто готово, мы его остужаем. Xəmiri soyuduruq. Soyandan sonra soyuducuya 12 saatlik, девочки, как остынет, отправляем в холодильник на 12 часов. 12 saat keçdi, xəmirimiz hazır və bölürük 4 yerə. Девочки, 12 часов у нас прошли. Делим на 4 части. Kümeleri yaydık ve formalaştırırıq. Девочки, раскатали и делаем формовку. Выкладываем вареное сгущенное молоко, бişmiş, qatlaşdırılmış süt. Посыпаем грецкими орехами. Zövqə görə üzərinə qoz tökürük. И края защипываем. Раскатываем коржи 25 на 15, smemezlerim 15 и 25. Ve önceden sobanı kızdırırıq 180 derece yukarı aşağı. Заранее разогретая духовка 180 градусов вверх-вниз. Готовим помадку. Məhməzlərin pamadkanı hazırlayırıq. Şəkər tozu, su, сахарная пудра и вода. И смазываем теплый пряник помадкой. Пряник bizdə ilıq olmalıdır ki, pamadka yaxşı yayılsın bu şəkildə.